Kampung rin apa tadi engkau tadi apa? Oh, Rezeki lah Carlo kamah bertumpangan ya. iya. Abu le. Abu. Le, jadur mundur ya. Takut apa ada sekap rek. Oh iya teh. Tuluy teh. Kaking bisa kebanjing ke bayap. Ika melangkah ke colong cong. Makulo noro ria pakai daksan teka. Lah cewek cerewet aja tuh mangkat kok keburu. Itu rena uring gembok. Talakot kan radyo kayo. Nya rena gembok ada gembok. Rekan kalau ngeding, ngocap apa kayak keburu. Njate. Ay teh inter kamu teh ya terminggu teh. Mau pintar dah makaya terminggu teh. Ayo tulis. Dia mulu kapan nyongit tamen tedok tuh ya. Udang blatir. Aneh si pentak gulung baru nenek. Lalu Indomaret, Alfamaret deh lu tuh ya. Rena aja deh lu si pentak. Penten jatah gede ya. Blatir apa menengan? Blatir di kampung TV. Luar lo pahaju rengan. Aku sengoda. Tak iya. Sekep kami man cek rajin tak gergen kana. Alah, kota alah. Bine tak andi. Pasti ngandi seperti dia pengetuan kampung. Tak bisa. Keno dimen. Yo pamit dengan siapa? Cek rajin sekep kok. Orang mau tepak ke blatir papan mah di laparan. Ku pas ekor reng blatir. Jeng orang tak tahu mana mandi. Kedeng banyak. Kibau. Blatir tak guna. Iya, cuma dengan dua. Op dem mati. Wes jadi Engkau amboda kerdu cong. ya Kaki lihat kamala pecang kaki ya. Mau berapa apa? Bola dengkok ya. Kelangkong. Launan ya. Butuh orang datang tu saja lek ya. Biasa. Amit. Nelo telon ya. Diri ya. Kamala ina. Sunaren. Ya laku. Tuh, sebel datang. Apa saya pengen kemarin? Senga ya. Coba tenekku maluan di udu dah. Ayo mikir. Ya edang jaga TV kerdu dah. Ya. Senga. Ada yang mulai pasar di Mumet ya? Mau sikap orang, mereka lagi mulai pasaran. Dia sangkulan petang turun cong. Ya, siapa orang ada. Nyaman pilihan anak pikir kilo kena. Ya mulai lagi teh. Tautan ini so tahu berat temor teh. Iya, sehat colingin boleh ya. Enki. Apa sih cong? Becek banyak deh kau bos lekele celingan. Niku. Niku tak? Neku. Iya. Ayo celing. Tahu kita. Iya, emang ketuli. Semua dan belum tahu nata. Apa ya? Mereka di reng meng ya. Aja nyaman na vape teh. Gendeng. Colok, jah. Dan Elah teh jelekis darah tinggi. Para jepro eto ki lekas mati. Tahu ya, sagrabin mon reng kadiji. ayo cong. Begena mau nak bertabi reng tu, reply bisa rekere. Teh leseporen nyaman lah kana ngode. Dan badan jauh. Lah kari bibir surah aja deh. Nyaman ki, ding rekere. Lagi kah? Kayak bergeromah, coba romah. Nyaman mo nalan menta. Kepi nyaman. Sambil tangan dia. Lacong ya, lebader. Karena ke Bangkok ya. Kami tapi teh. Lalu jam kita pentan cong. Tapentan boleh tetapi hari-hari minggu. Late. Lala kambi. Argo bes apa? Kayak bakso. Hari rokong sapo teh cong.
Acara cek nyaman, Cong. Lu boleh teh. Neneng, kia mau nih colong. Mau dingkake deh tangan di. Mau tangan di belum tentu dingkake. Kere pati. Lanang kake ya. Peceng kok kabeh dina. Ya iya. Serta poreng bagi nang bro. Ora dongnya somet ya. Jaga beraki loh. Wes lu ya. Oke, penta ada bun setemoran re. Kirain tak ada setemoran. Alhamdulillah lengale. Iya kakek alhamdulillah. Kok innalillah tang rokok itu. Tangfe pesam cekin bener setuan. Tanjar ke tempo. Betul ya boleh. Cong. Ini pese. Iya mau nekes lo nyambi teh. Bade nang rekening kapi. Pati ngomong kabi. Neku kantong gini ku. Ya. Ya, Ku kage. Ada badan masker ya. Kaki dong, kaki dong. Ya, masker. Lo andi teh. Wah, Iya, Ada sing masjid dong reng dinara. badan masker ya. Weh, kok penta ada bun setemoran. Mesken kabi. Tolong dikit jangan jang. Ada. Mau bisa legalang makan ya. Takut. Pos belum diisi, mari kita misi dan misi ya. Tong, coba meram nih. Lo tau reng kayak gigi. Ada neku pese dong. Ada. Ayo neku kantong ah. Ada teh. Ria apa ya? Tapi demak itu. Lah wes, kok semua balik demang. Wah, kere main HP yang. Mana nang kabi kere. Wah.